Kanti-ke indaba zabantu-ke namhla nakakhokha lesijubo emkhathini bantwana bakahlatshako naye-ke make Thapsile Pachisi uthi-ke make Pachisi umniketa-ke emalanga lange-31 kuthi-ke aphume aphele khona-ke ekhaya kahlatshwako. Kanti make Thapsile Pachisi lekhaya-ke uthi wathengisela make Thembi Hlatshwako longiyena andi-ke walabantwana nakathengisa leli khaya make Thembi Hlatshwako wathi labantwana uyobakhela khona-ke eSouth Africa wahamba nabo ngomnyaka wa-2009 kwathi ngeminyaka wa-2013 labantwana-ke baletha ngemaphoyisa lapha-ke eveni laKangwane kulandzela ukuthi bebethe impepha yokuhlala khona-ke eSouth Africa. Indaba zabantu uthi ngesiswati kude-ke umhlaba wesicinzi lothengiswako kanti futhi nasemphakathi-ke khona-ke kalubamba lomdzala make-ke Thapsile Pachisi abamati wafuthi na uthi hluphe uthi ngimikise emphakathini ngiyova umvo umphakathi uthini kwafuthi kukuhluphe uthi ngathi kumele mile ngaka ngakaphumeleli wathi Thapsile wayofuna inhlazathi ngoba yathi ngeke kodwa wehlula ukudadudana emphakathi sophinde kukushaye up to today selenge chief court yakho ayibiki ebamba lomthamo konke lokho kuya kushaya konke uthi vele leti inkinga leti njena liyakuvuva libandla lihhovise kandaba zabantu lithi alikwatise namhla likunika 31 days ube sewuphumile laphana ukubuyele letitsatsa uma kukhona lokufuna uyamthathela Thembi inyathelo akunike tonke imali yakho ngoba umhlaba wakangwane esicindini awuthengisi. Ngihlobene nabo ngokuthi balambanga bathi-ke angibalinze bayeda lapho ubutabuta nje uthi bangalinzwa ngimi ukuthi bayeda lapho ngoba banelikhala kubo kalobamba lomdzala le cha-ke bagcina-ke kwathi ntambama bagcina babalethile-ke ngendlela yokuthi ngathi sitabambisana nemaphoyisa emva kukhona balahlela kimi bantwana bonke bangangisiki kuhambeke ngathi naku bantwana ngathi abayolahlwa emphakathi kalobamba ngoba ufanele ube ngulo wati kabanti ngalabantwana cha-ke umphakathi-ke yangena ngendzaba emphakathi kalobamba yakhulunywa sekubitwa abadayisi nebathengi bekaba lukhuni kwaze kwathatha iminyaka lesikhombisa selesilwa lendzaba ukuthi siva ukuthi likhale bantwana leli dayiswa njani lo sijubo size siphuma-ke kule nyanga le ngasho njalo la kandaba. Umsakato yeMaswati Channel utaqhubeka uyilandzelele lendzaba kude kube segcineni kwayo. Itenzabente umsakato yeMaswati Channel ngiGary Carlos ngamanzini.